na Martu i radit ću u butiku sa drugaricom kao prodavac. Idem u Aspen, Colorado i radit ću kao spa attendant. Hilton Head Island, kids activities. I hear trumpets even when I'm far from home. I'm a Serbian in New York. I came to see where Tesla left his bones. Did you know that he was a Serbian too? When I go back... Idemo u grupi, naš 4 drugara iz Novog Sada. Dobili smo svi zajedno tamo posao i smešno smo našli svi zajedno, tako da bit će zanimljivo. Ove godine sama, možda neke sledeće sa društvom. Idem sa drugaricom. I'm a Serbian in New York. I'm a Serbian in New York. I'm a Serbian in New York. Saznali smo neke stvari koje treba da uradimo kada stignemo odmah po dolasku u Ameriku. Saznali smo tamo kada želimo da putujemo šta treba da radimo, kako da se obratimo, način na koji da putujemo najjeftinije, da prođemo tamo i tako zanimljive neke informacije sve sve. Najvažnije što sam danas čula su sajtovi za prevoz i tako za PayPal. Sve onako značajno što smo danas čuli, međutim dosta toga znamo od prijatelja koji su ranije već išli, tako da su mi njihovi savjeti bile najkorisniji. Najbitnija informacija, pa neki sajtovi vezano za putovanje i tako kako da bukiramo neke smeštaje. Dobila sam baš dosta bitnih informacija i preporučujem svima da obavezno dolaze na konferencije, prate časove i svaki savjet je stvarno veoma vredan.